Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinayalam jangka Federation of Khasi Jayantia and Garo People, North Khasi Hills District, hakar persautere kelalingkot arajar pausan, kilale Ïakynduh medical superintendent jangka civil hospital Nongpoh ke Dr. Dibla, ban penpau ke jengok ya halu ke jimbam Treikam ke trauma center, nama baga shnong Nongpoh ke dekat shnong kemudian hasilenter jangka surok national highway, baga dayru ke shnong ke belalong ke kerdop rung shanong ba Shillong, baga kerdop mi shanong ba Guwahati. Hari ni Ïakynduh belalam khamat ujian sekretari Bak Riki Majau, keseng lapin senguru hak medical superintendent ia kejing ujing nam jegipat ba, buat tang kejing pang bamulu melaru, ki buat penyat jangka hospital, ki phak bed jegi nong pang syagi private hospital, namar kejing memtuan ke x-ray machine, ke CT scan, ke ultrasound machine, baik kwe kitiar ajing sumar. Susuk kendiat hak bede buat kini ki ultrasound machine, ke ultrasound keladon, namar ba nakaliang medical superintendent ilong ba keladon ke ultrasound reba ban operate di ultrasound kedon kam ke certification ya doktor bakin hab ban training suah bakin operate ya ketika ultrasound ta nakaliang IMS ilong ba kasim jenjar sigade ya kini ki doktor bakin hab ban training sering sebar kum seduk sa bar ke state Tamil Nadu reba ilapet menta kasaka training hapo negrim sukadon balik kimpa hajan kenang ba kini obat sedang ya kini ultrasound machine habai de ba in general ya baro om tang ya kilong kemig ba armet.